Reke ithimwire guti kindu kega ta kuheana mbeca. Taruri mbeca ndacangecia Trizah wa mama Kebora ndi cia ndurire. Ndacoka kumenya uthohoro ati yari kakara. Renda cokire kumenya ati maundu macio mothe mari scripted ri ni ndaiguire ruo muno. I felt bad. Ndari mo wa gucanga. Wega biũ. Twatwara gũkũ igoti-inĩ. No ĩngĩigagĩria angĩ. Twatwara igoti-inĩ. Ũraraga thimũ-inĩ ũguo. Twaraga ũguo thimũ-inĩ. Tũgĩthikĩrĩria atĩ nilitoka kwangu nikaenda kwangu. Tũgĩthikĩrĩria story tũgĩthikĩrĩria tũgĩcanga. Then so problem yake iko ni bia. Niko ndekete kuona. Nimekuja kuona hivyo. Yeah. Problem ya kiviko ni pesa. Mukirira guku. Amuherithitie Ngai. Amuherithitie. Okay, bajaga vivyo ori kiko-ini kiondo giki. Na kiko gyaku kihana uguo. Ureciria ni andu igana bari kihiko-ini ta kiu kia muheo wa maingi. Na matiraria. Igana. Nginya muthuri uria hamukuona ile story ya radi. Ya umenya nda rekodi. Umenya 2013 wanyitire nguku. Umesikia story? Yeah. Ndamwitire kiuria genuine. So mimi nikikosana na demu yangu hiyo ni pesa. Then si kila mtu basi akosana na mtu wake, tuoboke sisi wote. Okay, Bangare, I feel poor na feeling poor kwa sababu pia ili build. But you know the people surrounding that scenario. Wale watu walikuwa wana surround hiyo kitu akina Trizah mahali mitu. Walikuwa wakora. Ask me, I will tell you. Nino prove, I can prove a point. Ati hawa watu deep down walikuwa wakora. Julia gwelele Joey. Ask me. Julia, wangali mitu. Let me ask me. Yeah. You see, that time nilikuwa na watu kwa hii platform. Nado wako mali ya platform ino yako. Area tatuana. Majirage uona matuma na tudoro majirage. Guy Frankie. Ni mtu wa kuiro wana. So because they used to communicate